ribatsira mafhungo SABC ubva pano Auckland Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga chino chipinga care. And I have not done corruption. I'm charged on PFMA, so I don't understand why I should join him, but probably the choice is not mine. Mukomishinari wa rushaka wa mapolisa General Bofani Masimula bosenga kote machone na musi. When I sent this, that's what I understood. I can't answer for him and how he understood that. Gareth Mnisi bobela phanda na onesha dza butanzi kha komishini ya Mafhungo. There was no particular information that was given in this particular meeting, which is the bilateral. Va ANC bakudurumela mangwalo kha mirado yabo bani ba dovha hafhu ba mirado ya SACP uri ba bvisele khagala uri ba ḓo ita mafulo a khetho dza mivhuso yapo ve kha ḽihoro ḽifhio. Highly competitive match. We are preparing to win, knowing who we are and knowing the magnitude of the game. Kha zwa mitambo ri lavhelesa mutambo wa ngwenna mbili dza Soweto Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano kha SABC 2 SABC Plus na khale haye kharibe rothe. Mukomishinari wa rushaka wa mapolisa General Bofani Masimula bosenga kote machoni na musi une bakuwesha milandu mina ya upfuka mirayo ilanga ndaulo ya masheleni amubuso kana PFMA. Izwi zwikosiya mulandu wabo wopambana chothe na wabangu bakwalelwa bafumi 5 bane bakatela ba ofisiri ba mapolisa bebasenga mwezi wopelaho na ramabindu bovusumuzi Ket Matlala milandu ni ya bwada na bufura fedzi na uzoralo mubuso ukotoda mulandu wa Masimula uchitanganyiswa na wabo Matlala katina bamwe bakwelelwa ngabo. Mukomishonari wa mapolisa wa rushaka Bofani Masimula wadiwana za koti ya magistrata wa Pretoria bakuvola milandu mina ya upfuka milayo ilango masheleni ya mvuso mulandu tumanywawo na tendara ya masheleni ya randa za milioni za madana mararu furati kama washo mapolisa iya abelo kampani ya Medicare 24 ya bohusumuzi Ket Matlala nga girimbi 2004 yenga buya ya umisula murawu wa Masimula abangotofarwa ebatu bidzwa uri badibona ze khothe arali bangafarwa badotevela ngo ba commissioner bakale bebabviswa nga zwito zwa buyada utofana na bojekisi levi ubekicele na boria pieha. Worship, just for the record, the accused in the Matlala matter were arrested as they were charged on Schedule 5 offences. They have appeared before court on the 25th of March, and all the accused, but for accused number 1, Mr. Matlala, was released on bail. Your Worship, Mr. Masimola's attendance this morning is by way of a summons because of the nature of the charges that he is faced with, being 4 counts of the Public Finance Management Act, which does not fall within the ambit of Schedule 5. Vachuchiswa bartodiso zikati unecho sala onduwa na staramende zwa banga zwo Masimula lamele wa Masimula wo Moses Kakane abongo hana kumbile ba NPA ya utanganyisa mulandu wa Masimula na wa Matlala. The state therefore requests that the matter be postponed for the accused to be joined as a co-accused in the matter of the state versus Vusumuzi Matlala and 15 others, the date being the 13th of May 2026. Masimula wonara baskuya babilela kote wonebari abadiboni mulandu na wonengo idodela khagala. Up sound. He's alleged have done certain things, corruption and what, and I have not done corruption. I'm charged on PFMA, so I don't understand why I should join him, but probably the choice is not mine. Mulandu uyu ofisora pando ya kalafu miraru shundu ntule Masimula bakolewe diwana za kote na Matlala na bangu ba umbulelwa ngabo.
Komishini ya Madlanga yopfora milaedza ya WhatsApp vukati ya sejeni wa mapolisa oimiswaho ushuma kha khethekanyo ya ulwa na vhutshinyi odzudzenyiwaho vhofani nkosi khathihi na muhulwane wa masheleni khoroni ya ḓorobo ya Tshwane oimiswaho ushuma vho Gareth Mnisi i sumbedza uri vhukonani havho ho ḓodza matope kutshimbidzelwe kwa dzithendara kha mapolisa vha khoro ya ḓorobo ya Tshwane kana TMPD aba vho Mnisi vho nkosi khathihi na tshanḓa tsha mukomishinari wa mapolisa vha TMPD oimiswaho ushuma vho Umashi Dlamini vha khou sumbiwa nga minwe kha mavharivhari a u dzhenelela kha kuavhelwe kwa dzithendara ḓoroboni ya Tshwane. Muhulwane ane a khou ranga phanḓa vhuṱanzi kha khomishini ya Madlanga Advocate Vho Matthew Charles Carlson vho amba uri naho vho Mnisi vha tshi khou hanedza mavharivhari oṱhe nyambedzano yavho na vhofani nkosi kha mafhungo ane a kwama thendara o fhedza u anwa mitshelo. If one looks at the objective facts as opposed to what you say happened and what you say documents actually meant, it looks very much like your very close relationship with Sergeant Nkosi tainted both of these tender processes that you presided over. Izwi ndi musi nyambedzano nga zwileludzi zwa WhatsApp zwo sumbedza uri vho Nkosi vho takalela khamphani ya El Shaddai na nga Phesheya ine ya vha khamphani ya murathi wa vho Nkosi nahone muambiwa nga vho Mnisi ha khou vhuya a ḓadza mudzio. Then we come to TMPD 3. And there we know that Sergeant Nkosi has been asked to get the award cancelled. Which is something I know nothing about. I don't know the gentleman who sent him that request. There's no certainty that they are speaking to is me. Secondly, he doesn't even forward me that message at all. And lo and behold, TMPD 3 does get cancelled in terms of a resolution that provides 3 reasons for cancellation, none of which justify cancellation. Musi zwo ḓiralo vho Mnisi vho pfala vha tshi nga vho ḓitandedza nga vhuṱanzi he vha muṋea kha iyo khomishini hune musi vha tshi vhudziswa vha ri zwoṱhe zwe vha fhindula kha khomishini ndi u ya nga kupfesesele kwavho kha zwoṱhe zwo bvelelaho. When we asked Sergeant Nkosi about this meeting, he denied that JS was Josie Banyoni. You're clear that it was Josie Banyoni? When I sent this, that's what I understood. I can't answer for him and how he understood that. I think he needs to answer that for himself. Komishini ya Madlanga ikatibvela phanḓa. Mahoro a polotiki vunḓuni la Mpumalanga a khou ita khuwelelo ya uri hu thomiwe ṱhoḓisiso malugana mavharivhari a mukomishinari wa mapholisa vunḓuni la Mpumalanga o imiswaho ushuma vho Simakaleng Manamela. Aba vho Manamela vha khou vhona mulandu vhaofisiri vhahulwane vha mapholisa wa zwiito zwa vhuaḓa u dzhenelela kha milandu khathihi no sa tshimbidza zwithu nga ngona muhashoni wa mapholisa. Mahoro a polotiki a khou ita khuwelelo ya uri khomishini ya tsedzuluso ya Madlanga i engedzele mushumo wayo uri i fhedze ichiposedzulusa zwa Mpumalanga. We hope if all goes well and these allegations are investigated, it may bring closure to the various families here in Mpumalanga who have been affected and mentioned. Not only these families, however, also bring confidence to all the people of Mpumalanga and the country on the South African police services. These allegations were confirming they are very much damning and very much concerning and worrying. Because some of these things that have been raised have been concerning various members of the political parties and various members of the society. We have had a lot of instances where we knew something was wrong. We knew that there was a disease that was eating up within the province in terms of policing within the country itself. We just did not have the diagnosis for it. And the fact that we have now people that are coming out and speaking out and saying, listen, we have tried every avenue, we've tried every platform to try and get this thing done. And all of these platforms are controlled by the very same people that we are trying to remove from the system that are corrupt. Valihoro la SACP
bako bona mulandu bashumisani nabo khathanganelo bane baba lihoro la ANC hune bari lihoro ilo liko ita zwithu sina vhungoho khazwo khathi na u ṱoḓo ḽidzhiela maga a u lipfisa vhuṱungu ba ANC vha khou ḓo rumela maṅwalo kha miraḓo yavho vhoṱhe bane vha dovha hafhu vha miraḓo ya SACP uri vha bvisele khagala zwa uri vha ḓo ita mafulo a khetho dza mivhuso yapo vha kha lihoro ḽifhio fhedzi vha SACP vha ri vho vha sa ḓivhi tshithu nga tsheo ya khoro tshitumbe ya lushaka ya lihoro la ANC sa izwi vha songo vhudziwa nga hayo tshifhingani tsha mutangano vhukati ha mahoro ayo mavhili mathomoni a ino vhege. There was no particular information that was given in this particular meeting, which is the bilateral, to the effect that the ANC is planning this punitive, outrageous exercise. So this information was not on the lap of the Communist Party. To isolate Communist Party members, to punish Communist Party members, and so on. The letter will be written, it's not yet written, by the Secretary General to all ANC members, including those who are in the SACP, to respond in 10 days if ever they will campaign for the ANC or the SACP. That letter will come out next week to all members. Now, if you don't respond to that letter but you continue to campaign for the SACP, there will be consequences. Because the ANC constitution is very clear that dual membership is acceptable. But if now the Communist Party is a party on its own, is campaigning, and therefore you are a SACP member and you campaign for the SACP, you'll have to choose the SACP. And then you have to respond to us so that our task is easier. But we are not going to chase communists out of the ANC because the alliance is not broken. The SACP have simply taken a decision to stand as a party in the coming local government election. And that is why we are saying to our members, we must not understand that as inimical, as something compared to other opponents. They have taken a decision, but they are not out of the alliance. We will see out of the elections what will this give to the alliance, this contestation by the SACP. Matina haba songo tuchela kule reabuya husikale. Ri kodoba afu batanganedza fano ka SABC 2, SABC Plus na Khalihaye karibvele phanda matina ra muzika Shebe Mabena onetshedza mbuno ntswa dza uri anetshedzwe beili tsengo yopreselwa khalabuna la inovege rindani ra liphaswa oba ehenepo khothe ya Polokwane karibve mbigoyu. Ndi zwone tsengo ya ra muzika Shebe Mabena yo bvela phanda na musi he ra vhona ra muzika a tshi khou dzhena bogisini a tshi khou vhudziseswa nga vha vhutshutshisi na ramilayo wawe. Ri a zwi ḓivha zwori Shebe Mabena una ramilayo muswa he na musi ova a tshi khou ṋea mbuno ntswa dza uri ndi ngani a tshi tea u vha nnḓa nga beili. Shebe Mabena o amba zwori una mafuvhalo kha mulenzhe wawe wa Tshanyaula we a mafuvhalo ayo a wana musi a tshi wana khombo ya goloi nga ṅwaha wa 2024. O dovha hafhu a vhudza khothe zwori musi a tshi ṱokisini u khou kundelwa u wana mishonga kana dzilafho zwine zwa khou ita zwori a vhe kha vhuṱungu vhuhulu. Nahone ro dovha hafhu ra vhona dokotela wawe a tshi khou ṋea vhuṱanzi a tshi khou vhudza khothe zwori musi Shebe Mabena a tshi fariwa ova a tshi khou tea u vha kha muaro wo u lugisa ayo mafuvhalo. Ro pfa zwori kha uyo mulenzhe une Shebe Mabena a khou amba zwori wo huvhala musi a tshi wana khombo huna zwiṅwe zwine zwa khou tea u lugisiwa u vhona zwori ha tsheho kha vhuṱungu. Ro dovha hafhu ra vhona vha vhutshutshisi vha tshi khou amba zwori a zwi konadzei izwo zwori Shebe Mabena musi a tshi ṱokisini u khou kundeliwa u wana dzilafho ngauri dokotela ane ha pfhi u tea u sedzana nayo mafuvhalo ndi dokotela wa zwa marambo. Vha vhutshutshisi vho vhudzisesa zwa uri a una dokotela na maongeloni
a muvhuso vha amba zwori madokotela maongeloni a muvhuso a zwa marambo a hone. Ro dovha hafhu ra pfa muhumbulelwa Shebe Mabena a tshi khou amba zwa uri ene u bva tshe a farwa ngori mufumakadzi wawe o vho ḓihwala zwa zwino ro pfa zwori mufumakadzi wawe o beba ṅwana wa musidzana. U bva tshe hoyo ṅwana hapfi o bebiwa Shebe Mabena uri ene hathu muvhona nahone pfanelo dzawe dzo vha mubebi dzi khou kandeledziwa. O dovha hafhu amba zwa uri u bva tshe a farwa u khou kundeliwa u vha na masheleni a unḓa muṱa wawe sa izwi hu ene a yeṱhe ane a kona u unḓa muṱa wawe na mufuna wawe na ṅwana wawe. Zwinzhi ri ḓo dovha hafhu ra zwi amba musi tsengo i tshi bvela phanḓa na heneyi vhege nga Ḽavhuna. Nṋe ndi Randani Raliphaswa wa Mafhungo a SABC ndi Polokwane. Vhathu vha rathi vho lovha nga murahu ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo ngei muvhunduni wa Mutong wa Vhuxove nnḓa ha Mazha vunḓuni ḽa Limpopo. Kha vho lovhaho hu katelwa na ṅwananyana wa miṅwaha ya sumbe. Vhathu vho no fhira fusumbe vho gidimiselwa vhuongeloni ha Mankweng na Livhuwa Khomu. Avha vhoṱhe vha pfi ndi vhalidzi vhe vha ḽa zwiḽiwa zwe zwa vha zwi na mulimo mbulungoni nga Mugivhela. Magogo na magogo a vhathu o kuvhangana u dzhenela mushumo wa mbulungo ya vha muṱa uyu fhaḽa kusini kwa ha Mazha vunḓuni ḽa Limpopo. Hu khou humbulelwa uri vhathu avho vho miliswa tshivhindi nga mulimo zwiḽiwani. There are around 74 people and then 6 people died. Yes. 2 are from here at Ramaja, 1 from Ramashashani, and 3 from Seshego. Barangaphanḓa vhadzulapo vho ṱavhanya vha vhiga tshiwo itsho nge vha vhona vhathu vha fusumbe vho thoma vha na tsumbadwadze dzi fanaho dzi katelaho uri thia dangani, u reṅwa nga ṱhoho khathihi na u ṱanza. Ndi afho ha vha tshi vhidza muṱangano wa vhadzulapo sa vhunga vhaṅwe vho vha vha kha tshiimo tshi sa takadzi. I went to the funeral on Saturday. When I came back, I had some mild stomach cramps. Then yesterday, it happens that the stomach cramps were getting worse. Then I went to the hospital, and the symptoms that I was experiencing, it was headache, diarrhea, and stomach cramps. Ba muṱa uyo vha fara mbulungo mafheloni a vhege fhiraho vha khou itela vhahulwane khuwelelo ya uri vha ite ṱhoḓisiso kha mulandu uyo. Vha khou humbulela uri vho shelelwa mulimo zwiḽiwani. I suspect that there was the poisoning of food because some men who ate their food separately on an iron sheet did not get sick. The only people who became sick ate food that was prepared by the women at the back of the house. Ba muṱa wa vho Lina Machete vha miṅwaha ya 54 vha khou lila nga murahu ha musi vho lovha nga murahu ha u vhilahela nga thaidzo dza dangani. My sister went to the funeral service. She also offered assistance, so we believe that could have led to her falling severely sick. Mapholisa vho vula mulandu wa u vhulaha u songo ḓiimisela. Vha muhasho wa mutakalo navho vha kati na ṱhoḓisiso kha mulandu uyo. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo sekena musi tshi pambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 39 cents, pound ndi 22 rand 18 cents, euro ndi 19 rand 30 cents, pula yone ndi 1 rand 15 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,743, platinum ndi $2,053, oil singo kunakiswaho ndi $95.70 nga fagi. Kha
kha mitambo chanda cha mgudisi wa timu ya Orlando Pirates Mpumalanga Nkazi vari timu yavo yosedza zva chitangani chayo fedzi zva zvino Pirates ka vhuimo ha u thoma kha logo ya Betway Premiership hune ya vapanda ha timu ya Mamelodi Sundowns fedzi Sundowns ine yava na mitambo mivili chandani ina chikhala cha u gonya hapo kha vhuimo ha u thoma arali yanga kunda Stellenbosch FC Machero. Pirates yone ikulugisira mutambo muhulu wa mbowo mbili za Soweto na Kaizer Chiefs ngamugibira uno. Timu ya Orlando Pirates yodimisira odobapu ya fanza Kaizer Chiefs musi zichitotangana hapo kha mutambo wa derby mapironi ya vege na hona mutambo uyu ubonara uwana wa ndeme ufurisa wa uthoma mugudisi bomandla Nkazi vari batojena khoyu mutambo sa mutambo mwana mumwe. Highly competitive match. We are preparing to win, knowing who we are and knowing the magnitude of the game and the importance of the points that we must get in the match. Nkazi vari chipikwa churwane ndu penya kha mitambo yote uri vadzule vakambambe ya ujia ligi. And we have to be highly clinical in front of goals. That will be important. We know where we have been not doing as well. We're just focusing on that, perfecting it on this match. Nkazi vari volwanga ndira zote ungatsitsa Sundowns kha vhuimo ha u thoma nawo zoraro vadolo swikela mapeloni. Mutamba phanda wa Orlando Pirates Oswin Police uri zwa zvino vadova vakutamba na Chiefs ine yotakula masogisi. Obviously, the previous game was a difficult one. It's just we took our chances and we managed to, get the victory. Going into the second game, it's going to be very difficult. Na hone Pirates yodimisela urwa na uwisa. Thapelo Xoki na Sihlanduli avanga diba hone kha mutambo uyu sabunga vakhopora kha mafuvalo. Matinobva kha nne mukolo wa matsira ndiri madekwana avudi dzivulwani wa nenzhelele ukutevela na mucho. Lokolar kwata ni zonezo zor kolso mshash marikwana kala machelo no rekord kezi mbula kuruz kola kas de zonezo vundula Limpopo vundula Mpumalanga kachina zonezo vundula Gauteng somona vundula warin la northwest wani ha doporo no rekord yerbundula mi rotshol dorko ana mene pala kapina jango nyabori ndi HP mboni archi kala machelo doporo no mbula kurgezla dopo da vera panono zid nemanda kas de zonezo vundula Limpopo kachina zonezo soboro zo vundula Mpumalanga rosiza somona zo 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 pina shango zo vundula warin la KwaZulu Natal fiza udona tsuzo zinza waone no kusimisa rokolo mbula kezla kuruzna zikona zikoperezwa madumbo kas de zorendi zo devula katina kazunspida ukata shango runara kona kezi damvura dwas kona sikopezwa madumbo chakala machoko doporo tsiuzo dzedzi dzidaonera kona kezi damvura zasho zikubvara panona sikopezwa madumbo kaspezori zvadebura pizza zvinobvara panda ramudro somro champiso uchikalo ngadigri Celsius North Africa spemero kotoma vundla shinabori ndivundla khatnara kona kezi kuri 21 para Pretoria zar 20 dorbondi yar Johannesburg kati na 21 dorbondi wondia Broken Spade wona chipela panda chaka vundla bara ndivundla ya ndivundla Limpopo nani para kona mchone wori odo opora kala machero para tando zara 26 zara 20 para tani kati na 28 upone wori ndia musina na rekono kaupono mvura zidwaziko na la machelo achibala panda chaka vundela bonde vundla Mpumalanga nani par kwa mchoni wori odo opora kala machelo pala mashishing zara 19 zara 29 skokoza hadu dela zara 19 pala mbombela kati na 19 upone wori ndia Carolina achibala panda chaka vundela bonde vundla KwaZulu Natal nani par kwa mchoni wori odo opora pala Ulundi zara 22 apora na pala Freehead zara 18 kati na 25 pala upone wori ndia Richards Bay kati na 23 doroboni wori ndi Durban narcha kavundle wori ndivundla Eastern Cape na par kwa mchone wori udho wopora pala Mthatha zara 18 na pala malizo zara 17 kati na 17 upone wori ndi komane songangwa na 19 upone wori ndi ya Tebeka archa kavundle wori ndivundla Western Cape na par kwa mchopora kala machelo unekezla zikuita 16 pala George zara 16 upone wori ndi Beaufort West kati na 17 doroboni wori ndi Cape Town archa kavundle wori ndivundla Northern Cape na par kwa mchone wori udho wopora kala machelo zara 23 Kuruman zara 24 Upington kati
na 22 pone uri ndia Kimberley chaka vundile uri ndi vundu la Free State nani kwa mchono uri wudo pora kala macharo uneza dor 22 para Frankfurt Zar 22 Kronstadt kati na 22 pone uri ndia Velcom matazo zino rimbo pesa ngavundile shule uri ndi vundu la Northwest narko nani pa kula mchono pora kala macharo unena mvula zidoz kwa vrapanda na unana narko kids kwera 22 para Potchefstroom Zar 22 Klerksdorp kati na 23 Ottosdal kati na 23 pone uri ndia taung matango rangaza vakata frala mcho zora fazo mariko na anotiri udo usiku wa bodi nda